Semente kanza tujali kama baragira syo muhendo musajja muri somo abo muri kwenda kubara mukyaho ntari mu kali nimba gamati mwebale muno kuba muri Hakitara TV at this moment. And of course tuli muntekanza tujalike tuli ma street Rugudono barweta rwaki Kibati Road I think kuruga mutawoni genda Kibati kigaragara no Rugudono twenda kubaza abazamu nabayikaza bali mu kichoka kinabakolera mibino mu kichoka kino tukenge ebintu biri kubata bita bigenda bita byemerere bita. Of course nkwenda kusaba otaruga hantekanza baitu lekanku ijukizo bokuba no yenda kurubata hona halo kwenda kugenda kozesa linki basi. Of course linki basi niye basi nungiye wakwando enda kurubata oli very comfortable kurungi otaine kikutengesa otaina kintu kyona kikumigiriza kozesa linki basi no rubata. Tukubajukiza tuine basi yaite yesaha ibiri eruga hoima negenda Kampala sa ibiri ezekiro arone eruga Kampala nejja hoima esaha ibiri zekiro targetinga stranded bokubokerera ile no subura no kurabiki iwe kyo inakura linde basi ya saha ibiri ya linki basi niyo kozese. Of course tunane kyo kunywe kikusinga yakairekane kitu tukweta mpenko ne kya kombucha mpenko ni kinu kiri maduka gona gakutunde byo kunyama ihanga okusakitoze kyo kunya kino kya mpenko nino kyetungira o maduka gona bakono itage kyo kunywa ekitajja kurumya mutwe ekitajja yuno kwa hangover ekitajja kuha yuno ebyo bintu byenda side effects wetoleze mpenko ni niyo wenywere and of course nkwenda kubagambira mpenko ni tujja kuteremu nebisembe ukwenda kusingula ente ukwenda kusingula boda iwe nywa mpenko ni ujja kuba nokiyatira nokimara ngenda kusaba tarugaho antekanza tujalike tulikiri atete Kibati Road tujja kunyumya muna abayikaza bali kucheka kinu tuli tutyo otarugaho Singa manyire kiro kyange kyo kufa buli kinkwenda nyandikirire wegonzo takafire kyaro hotakabaire kufa wawe mukozi wawe no mukazi wawe ebona no baraga wegonzo takafire no kyaro hotakabaire kufa my fresh bad man na Kaliba Sinex boys tuba Hakitara TV daily tutugiosa gitege nanyo wengitega subscribinga o likinge sharinge hona halo kali o commentinge Hakitara TV Kaura boys titurugao Tankuru mutesi amabaragaho kiko nonyebinga okani nyenda kubaza nayo wow sabuzibo okuswara kamera wow uri kuswara kiki vibe nyete taina vibe nyinayo banzo ngambira amabaragaho niyo Kihumuro Patrick enu stage yanyu mugeta muta no stage kiatete no stage nuwa bakinu wagese nuwara ramukama waitwana nuwe wa hanu mugaiga nuwa ramukya abantu bawonka bangu ngadi babo bansa kwa mukyao mukasime Silvia na mwala wa mama Angel na Kajumba Jackson na Musime Davis na basita bange bona basista babanka wagesa waluzali okunu wagesa hati banzo ngambire omuntu kakuba omuntu omwa yemerere dakika kiyenda ondaka emere sahe mune kichweko hakuba yemerere muno wagakika kiyenda nwakuba yemerere muno wakujja kujwahana muno karosibe kurungi nuwa linka owekitinisa osibirota kurungi amabaragaho amabani nyowe lati bait dina isoko kasemba di kulisanura kakane likwetaga kusanuriwe nizo style zero toke ki afure kikumara alari nibyo byenyine kandi kono isano utwara sente nyingi kulirorera nyingi muno amabaragaho mabara banyese lati uri muzini dancer doli dancer nibyo byokora mu era mukyaba dancer bagenzi ba uri mu group express uhaya gebembero ali lati wenyine baramukiyo ba group yawo baramukizo wa John Black banodi bange bona chuinabo bona wanyikana bo hano bona wachali wange akusemba yo ndamukizo mama wange omuntu omu kakuba yemerere dakika kiyenda omuntu omu kakuba yemerere dakika kiyenda ondaka emere sahe mune kichweko hakuba yemerere muno hakuba kuba norura hakuba yemerere muno kujwa omwa yemerere dakika kiyenda omuya yemera esahe mune kichweko owe sahe mune kichweko nuwa kuba yemerere ona joire kinu kigambo ki ona swaga ono muntu waswaga sebirota ikigambo bangambe ni waswaga wenyini
Ninyowe. Amabara gawo. Amabara gange bakunyita Emma. Emma. Olizarwa yaka. Nyowe ndizora Kakumiro okwo. Kakumiro kuno mwana banja. Side za Narwe. Narwe yo hano no genda Kakindo. Atobo kwika nanka Narwe yaho kusala musaramu. No genda kiri amasasa. Kiri amasasa. Okwata gunu gwa kugenda Kisita. Ahubwo Kisita oguleka harogo kiri amasasa oifao. Gunu guraba mu kugenda kuli ogwa Kisita guri left ogwa Gayaza guri right then straight. Yeah. Damuki aba Kakumiro ko. Abakakumiro nyina baramukizo abakiri amasasa abakakiseke abakaigurumba abamuitanzi genyina baramukizeho. Ninyo mwana wanyu ndikunu woyima kupatikana. Na yes ogumuramukizo tumanyire kasata de baite right hano bamweta yes. Abukwe buli kyobaza ikiriza bwikiriza. Atawa yes. Yes, weta hakana tayanga bamweta bati. Yes. Kandi eri ayiri nyini. Oyironyo wanu bakanyeta kaledio abukubambalizaho mwarari. Obaza penule. Mbaza penule kwa. Omuntu kakuba yemerere sahemu nekichweka. Hati omuntu bwayemere sahemu nekichweka. Nonda kemere dakika kienda. Kibani kyoleke abona bakwingana. Habokwe sahemu nekichweka esahemu eri mu dakika nkaga. Ekande kichweka kiri mu dakika 3. Hato wekienda no sahemu bona bakwingana. Karo sibe kurungi. Kangende ndamukyo abandi abo munchu. Niyo basinga kunywa. Kanda mukyo abenchu. Madam Osibirota madam. Kulu. Amabara gawo. Tinkumanya runyoro. Tokumanya runyoro. Bazorururu. English. Okay, what is your name? My name is Christine. Give me some fish here. Can I eat one? How much is one? 100. 100? One like this? You give me for free. One for free. As your friend. As your friend, give me this big one. It's not mine. This one only. It's for my aunt. It is for your aunt? Okay, send the greeting to your friends and your family members. I greet my father in Kiamongi village. You are from Kiamongi? What about your aunt? The one of this business? She's not around. She's not around? Yeah, they are going to watch you on TV. They're going to watch you. From Kiamongi. They will watch you in Kiamongi. Onyimira kachu. Mamimpa kachu nkakamu. Kakamu konka Osibirota. Koron. Kamera kukankama leo. Okwenda kamara. Anyonu kuonka ali enjale ndi kubi. Amabara gawo. Aisibe Harriet. Olinzarwa ya? Ya Bulisa. Oli wabulisa? Mwana kwa Ego. Ramukia babulisa. Babulisa nyense nkubaramukia. Baramukiri. Mbaramukiri. Oli mwana mugungu. Hoi. Wakakanda kusembayo. Akusembayo. Oha wenyine wokwenda. Musajja wawo. Muramukize wayemanyira. Okamuhempa ko atamunyoro atamuki. Mpaka munyoro. Banzo ngambire omuntu omuka kuba yemere dakika kienda. Onda kemere sahe munekchwe ko haba akuba yemerere mu. Owesaye. Wakuba yemerere mu. Abwake. Abokubera dakika kienda tizikwingana nesaye. Karo sibe kurungi. Mama Favor. Aha, kuramuki abenchu hanu bonka. Mama Osibirota. Zire kugura hakachu. Otwalire ochumbo hute. Kwa kanda akasupu kenchu kanuka bakwarungi hawenda. Mali. Muno. Amomugurize kurungi. Oyizire gura. Tinzire gura na nyontunde encho. Oyizire onayo tunda. Amabara gawo. Amabara neiraka mbanyeta Morin. Olinzarwa yanka. Enzaro ya Kyabugambire. Ramukyaba kabigambire. Abakia bugambire nkubara mukia muno. Kandi nimbagonza muno. Ramukiyaho mukamuwenda. Mukama wenda tinkwenda kumuramuki. Abuwaki.
mukawukanaira otakazire nokuzaa twawukawine baitu atibwire bunti buli bokuramuki kandi muramuki omugabo mwenda muno kali mugamba ye musima ye bali kutweka kwa ebyo tibikuti musime iyo kimaba bakasajja abakazi baloko bakutoza abako batweka tibako mali simu musajja mugayi ye bali kutweka iyo yantweka baitu ankolere guraha iyiti tumukuikiranizanga na kurunga ebyo niyo bikulesera baitu we musime mugayi ye bali kutweka ngambira kurunga ekyokwenda kunfuna mu as a value osimira omuntu yakuteekera ate ebyo bya omuntu omuka kuba yemerere esaaha emu n'ekichweka ondaka emere dakika 9 oha kuba yemereire muno oha kuba yemereire muno yekaguze ekyo tinyina nsaya omuntu omu yayemerera kumala esaaha emu n'ekichweka omu yayemera jase esaaha dakika 9 oha kuba yemereire muno wasaya emu n'ekichweka akuba yemereire muno oha kuba yemereire muno omuntu omu yemereire esaaha emu n'ekichweka ondi yayemerera dakika 9 ekikaguzo kiriho sente kiriho nkugura henju emitwalo 2 sasura mbazi ankwenda ye 15 tenyina togini akani nabuno butiti mutiburo tibuli 15 buno butandikira mukakaga abakinshi mwazitembeza kandi tizahayo anyanja ziriyo enchu ziriyo anyanja tizaha iyo bakozero wa mamo ono mamo banzo ngula henju nyole ko rugezigezi njya kugura hura yo ko rugezigezi enakwendi kubi enakwe kuli kubi ate enakwe kuli kubi lome muri kubi nkwende sente ati niko izire kurabula ome enakwe muri kubi banzo nguleho teka mwana emtwale 3 inde mitwale 3 nkwenda ye 15 ayi 15 yo bano ndebyado nkwenda giguliro mfunira yo mushiki we kusagigulira kaginchumbira umushiki yo watora bona bakabatweka toko baronda baita abo muntu bona batwekere maulige niwo kyasigaire yanyonde mukayikuru yo kamara ramuki aba batibaza abana bawo natenguramuke enguramuke duramuke muntu ngo tindaramuke baite kikaguzo kikuremere ekikaguzo nyosi ngo bayiro nguzire henchu mbere ni kikuremere utasome kana utasome kikuremere ngura henchu yo ngole iyo kigaruke mu ngoleke ikiriza kikuremere kikaguzo utasome tikindemere dete mtwale ate abando bali ni basoma wa kabolinka kanda tokura nambali ino munchu watorokaga ni bakutweka niko wazaliro bwire ne bukiyali notoroka no gendo mbasaija mami osibirota oteiroka radio kien ono murokora abarokore kabatagirange sombe kabatachomera abantu oteirona gospel jina la Yesu osibirota baitu ono asabira mu pastor ono ababugemba akusabira na ruga Kampala osibirota koronge ozire kugura enchu poka mpaka ozire kugura poka mpaka poka ikande gitinchwe kono iruka sawa amabaraka banyeta musilamu bakweta oboli banyeta musilamu kandi mba musilamu abantu bonka basaba kuramukyaho David ogwomu nkuramukyaho mukayikuru wange abo babiri mukayikuru wange ali mukayikuru konakona ogwo mukayikuru mwana muto nkuramukyaho n'ababodaboda bachali bangao aha wameki kakuzoli kimuremere mukagwize omuntu omuka kuba yemere dakika 9 onda kemere sahe mune kichweka owakuba yemereire bona bemerere kikuyingana abo wake hati 9 mu nkaga bokuteka 3 zikubazinga zikubazinga nkwabuza yiwe antina nyungu ate kikabuze garuka mu kikabuze esaha emeba mudaka zinga edaka nkaga deni bokuteka ikichweka kwa medeka 3 ati ene kilo yisente zinga kilo yo gumuka sande batoleka kumweta mukayikuru ogwo mukayikuru wange mukayikuru wawo niko mweta kalo sibe kurungi kana kuzonga kakengera kakozereki kaha kan o square osibirota kakokunuru bata ni peni yange kuandika abakasitoma botwayireho kuandika abakasitoma botwayireho amabaragawo ayeranga Alex bikuru bata bita bintu bebe sende zitubuzire oyiwoli nzarwa yanka
Nzarwa ya Kizinga. Kizinga kono. Baitu Kizinga ko twati nayo mukahinduramu. Mukola Kizinga bagambaga bali abantu. Kyalo kirungi muno. Mazima Kizinga nuko batugambaga. Tiwabihura. Kya. Tuzairwe Kizinga iri nungi muno. Eri nungere nabuzi. Ndamuki abantu ba Kizinga. Ndamukize muno abantu ba Kizinga bayikale kurungi. Naito tuliyo tukubona bono musana gukutera hano. Ate nunanka bagita bate street eno. No Kibati Road. Saija mukuru road. Ati banzo ngambiri omuntu omuka kuba yemerere dakika kienda. Ondake emere sahe mune kichweko hakuba yemerere muno. Omaka emere sahe mune kichweko. Hakuba yemerere muno. Bai Ondi ayemerere sahe mune kichweka. Ondi ayemera hali dakika kienda hakuba yemerere muno. Uwe sahe mune kichweka tukirora. Akuba yemereye muno. Akuba yemereye muno. Bangambiri niwe mupio. Niwone mpi wanyu. Bizibuke bimwina hanu kakiri nka Kibati Road and stage. Yes. Bizibuke bimwina nka Kibati Road stage. Mr. Mane mbera ambi. Niwe mpi. Ijwere kintu. Ekinte kyansasize ijweri kisaru. Mwameri mugasa bakalete nanke trailer yebia. Chonga listo kurano gukunyo kyo musana nkahura buhura. Otanyu. Kyahantanyu. Otabeyo. Tinsa kugenda mwenare munyo. Abuwaki. Abuwaki utagiye. Tinsobora kugiyayo. Ati wo hagiraki. Na wende ndoho ntyo ndi mutatyo ndi muntyo Tumanyira hali oku. In fact neno girangi. Eno Piero yu. Ati kati Piero ye NRA mungiki. Baitukani nyoma nyirikira mutima gwange. Ekira mutima gwawo. Ekira mutima muno. Oli wanka. Ndakuzara nka. Nyewende wa Kigarama. Kigarama Kinogozi. Kinogozi. Yes man. Bayita Luku Jenizo. Ramukiyo bachali ba Luku Geneva. Nkuramukiya oti chamamye mpi wange. Kusino kabireka. Mbero beno. Okabihuwao. Mbere kankwata. Kazina kawo kali ka Luku Geneva. Luku Jenizo. Byansi byakufa kuleka akasente kolira konika kawe byakufa kuleka kobe n'ekikumi ekyo nikekyawe byansi byakufa kuleka ogire irakalirungi abeko bebake kuzina wabihoyire Mr. Mbera nikyo nkugambire enare mwen teri nungi mbera ramuki yaba chali bawo bachali bankuramukya oti chamamye mpi wange niwe chali wawo chali wange akusingayo abandi bona abo tinkwenda kumanya kuba nyonke kagahabwe mbera nyewenke kagahabwe mbera bagambe na figo muramuki na figo tisa kumuramuki angambire ndamukize tichamami wenka nyonke kagahabwe mbera nkole bikunyumira nyo Justin Kaluku Jenizo jibanzo ngambire omuntu omuka kuba yemerere sahe mune kichweka ondake emera hale dakika kienda wakuba yemerere muno akuba yemerere muno hate sahe mune kichweka ezo dakika kienda bona bakwingana ingana kalosibe kurungi kanda mukiyehono mugurusi ekikaguzo kikengere tokampa buzi kaguzo kiyono ekikaguzo tokampa buzi kaguzo kiyono omuntu omuka kuba yemera hali esahe mune kichweka ondake emera kuri edakika kienda wakuba yemerere muno bona bakwingana amabara gawo liba force singo mamoto murongo atafwa mali tolifu ndiguruka buguruka nobura nogenda walayi iyo tolinka itwe kiki bakimanyire bona ate boli burabura tukakuragane kiramu ekiramu ndiko yetagisa uko munsi nobunire bandugire mpaka ndibantakaina mugaso gona botakaina mugaso ekanda abana bolekere abo bali ekolere byabo mansa yiwa kasente kono okulia buli abana balikolere byabo nkukora baitu musajja nambe bitukako na kubisasa za nabituwara Museveni akubitwara nkati wa kutwalire kenja ati bile bono kura mafuta gatembere ati ni wagatwaye nugona ga katekona kapasente je tukamanyire ngo akateka akasente kona kwa muleke rugambo mulekege ebibagamba nti kura muri abalize tiruli rugambo ariko kakasanka nkakasanka kasabu ensonga hati jasi jwera ka pata akabe mameri mugasoko amafuta batembeze yatokolera zile bagatembeze mali bagatembeza ukakaje mwamugas genda stabek sabura gasanga gona kagatwa jasi ba ku increasing akaire kateto murongo yiwe ora TV bakurora kubakura bigambo tikina buzibona tikina buzibona kubata nkuramuke abantu batoyito munabana bange bonkanya zaire abasigaye ba
tonkati mayomba ini bazana woni wo TV live ono Julius Kyomuhendo nkubaza na Julius Kyomuhendo sokewe kanda mukihono wekitinisa omuhuliro gwo agambire we talifu aliko aliburabubura mali nikwagambire waja kufa tumuzika aja kufa aliburabura nagenda bagenda aja kufa tumuzike kandi ajunde iwa mabara gange David Omuranzo ramuki abantu ba bakuzaranka banzara kigorobya kuno mu benchu ensu ziliyo okwenda nkuletereyo nokwenda ndetereyo nkazinga mbazisereri nkazinga nkaisatu nsu ziliyo okwendia mputa okwendia nzogoro okwendia manyalanya okwendia kibiro runga kibiro ho naroka kwenda ramuki aba kigorobya kuramuki aho nyina nyowe ise nyowe n'abachali bange bona bakigorobe ikikaguzo wa mukikengere kya toka kengere omuntu omu ayemereire omuntu omu kiri atete ayemereire dakika kiyenda ndi kasingo yayemere sahe mune kichweka oha yemereire muno abantu abona bemereire ubwire nibo bumu habwensonga nti edakika kiyenda niye sahe mune kichweka karosi osibe kurungi Onu mamoha. Onu niwe Mama Jackie. How are you Mama Jackie? Kabaka kuzara mubire ne bukiyali. Habo wake. Oikare ni muturoha na TikTok. Muri ba TikTok. Usibirota. Korongo. Uri live activity. Mugiye bale muri ma TikTok. Tuliyo tukuchapa. Atibo kanda kurora. Banyita Julius Kyomuhendo. Nanya TikTok banyita akiki ime akikanuka kyazingaka kagorora kebitano atoka gulira itata wabana nkagura baitu atito kuro muri mina kubona bona anti mugulira tata wabana akagora abantu abo katubwenda muno ngiya mugulira banza nuwora mukiyo tata wabana akura mukiyo tata wabana bange katwesige Fred Rwemparaki ali wa Rwemparaki na isezara nyoka nani Viana kuramukiona mami wangali Kampala katusabe Grace naba sister bange bona nabana bange Rukoga homuka oli wa Rukoga hano na muno Jacqueline first born wa miaka ingapi miaka 17 senior 4 nkuzire katumusabira arabe bizamu nkusabira bona bange wembabazi Jacqueline buno mwaka inakwikira first grade kandi osingi and last born ine miaka ingapi miaka musanju hali hai muhondeze wati kumuhondeze mazire ensiteri nyangu tokusakuzara bana botasobole kurolera kubazara government esisikaire timsakuzara bana bantarolere ari government esisikaire entahi antayito entahi antayito enturuki ya nyingi ati yo Mama Jackie banzongambire omuntu omuka kakoba yemere dakika kiyenda onda kemere isahe mune kichweko ha kuba yemereire muno dakika kienda onda yemere dakika kienda ondi yemere sahi mune kichweko ayemereire muno owe dakika kienda dakika asatu ohakuba ayemereire muno yo sahi muri mu dakika nkaga okoda kusuwaza wa yemereire muno yo mukurura kwawo oba mpoze sahi muri kazinga Pozesa iri kazinga esa timanyira kurungiye kazinga musahe esa dakika kienda ali musaha mune sahe mune dakazi musimuda kakienda Alex, pozesa ibore bude kazinga nkaga kiende mukichweka it is the same no rujungo kurukenga kurungi Mama Jackie how are you aro mabai nandinguzari nuwara how are you onu mumpe mutwale Mumpe mutwale. How are you? How are you? Good morning, sir. You're fine? Yes. What is your name? My name is Nasande Margaret. Nasande Margaret. How old are you?
I am 60 years old. You are 60 years? 60 years, we are not matching. You are older than me. I wanted to marry you. And wed you. Is it possible? Yes. What can I give you so that I can take you and marry you in my home? Wanji? I want to marry you. Norunyora kurukenga. Ibanzo ngambire tugende nkuswere. Noswerenka. Oima. Kwati nkwenda nchali virgin. Nakaiwe abakinundupa. Dota. Deka kudupa. Nchali virgin. Bazamazima. Nchali virgin. Kandi naitu nanyo nubo nkwenda abali virgin. Ato kwenda nkuhe kinkutwale kali nyo virgin yawe ngihe inte yawe. Otwale ntomuka. Ntomuka zinga. 10. Ai 10 kanyingi zikujya mali dot. Zikunja. Boboki nonde mesabule mesa. Swali mami wange. Kandi daddy. Na daddy. Kale ramuki abantu bawo. Ramuki yawo. Nkulamuki yawo mami wange, nkulamuki yawo ba blaza banga be Kampala. Bakuziboli wa Kampala? Mami wange. Mami wange. Mami wange alinanka. Kakumiro. Kakumiro kandi daddy. Daddy wange ali Kiboga. Ali Kiboga. Hati wamo omuntu omuka kuba yemere dakika 9 ndake emere sahe mune kichweka oha kuba yemereire muno. Dakika 10. Kaguzo kikengere? Onda yemerere dakika 9 omuntu. Ondo mbu yemere sahe mune kichweka oha kuba yemereire yemereire muno. Esaye mune kichweka. No kuba yemereire muno. Wamo oha kuba yemereire muno. Byonna biba byenkana. Byonna biba byenkana. Bita. Banzo ngambire bikwingana bita. Nti doro we sahemu no we dakika 9 okura bikuba nibikwatagana. Hanaki. Ngambire what? Ngambye. Awesa wemu. Nowe dakika 9 ula biba bikwatagana ole just kanda baba musinga ko dakika emu bebenga biwera esawemu. Atu ono mulinga yangire nyonka muswero ba ntwale. Techina buzibu. Techina buzibu. Techina buzibu tugenda ontwala ddi. Ya kuchima wenva kushonga nkukima. Yango. Angenda kusanga wano. Wano wenyine. Ngenda kutwala nkukube kadali. Techina buzibu. Si kirungi ekyo. Kirungi taati. Ani mukama wo wano. Bamita Swabulu. Ani? Swabulu. Kati jiro parking ebintu byonje. Wali. How are you? I'm fine. Brown Beauty. In which class are you? This is so much. You're not a student? Hey, what do you do in Chiriated? What do you do? Okolachi? Antunda ngoye zino. Wano waneno. Bano bayizire kubongirawo. Kimasa ni wokora hano. Ati muri bano bono kunye oho uruzire ko kunsimisa. Wora koma munwe nkutwara. Nguzimide mwana. Pe number. Ogunu ono bono. Brown Beauty. Asome number yao. Bagambe niwe nkutwara. 07. George handiki hano. But urajisoma nibahura. So ramuki abantu bawo nkali babo. Ramuki yawo tutumira ko kubantu. Nsumira ko mami wange ne daddy wange. Ate boyfriend. Ne boyfriend wange mutumira. Bamwitani. Boyfriend bamwitani. Bamwita Yusuf. Yusufu. Yusufu bakuramukize Yusufu. Ebale kurolero mwana. Yusufu atuga bakutani. Bampita Afsa. Yusufu and Asfa must shine. Tumweka imba chi. Tumweka imba chi Yusufu. Which song does Yusuf like? Kayimba.
Kerabiddemuko. Nkerabiddemuka. But Yusufu tukuramukize Yusufu webale kurolera omwana wabandi ngenda kukima. Mami osibirota. Baiti yoti ndakwara bule vinaka. Mugurusi mpaka nyama na nyondieho. Kanu kigabwe enu nyama kiene. Okungulirayo. Ngulira okana kanyama. Osibirota. Kulongo osibirota. Amabaragawo. Enyama kwe nyama. Bampe nyama. Bangayo bampe nyama. Bampe buti nkabwenga. Banzo mpe sente nyoni nyaye gulire. Akanda ngulire yo ini iyo ati shi abacho orukunyange. Omushiza yampe nyama. Amashina ga. Ndiye ndize zange. Eze nyama yange. Ramuki abantu bakandi. Ahogwa baramusogwa. Barekure. Ate yangeri nkamze yangulire. Nze isasule nyama. Kunsaswirege. Saswirege. Osaswirege. Ni baite ne hire kurungi. Ompaire bwinga. Nze yangulire we balo kungulira. Wekitinisa. Sawa. Sawa. Amabaragawo. Iyo hano kutunda ki. Kono iruka. Wale nyama yange bangulire nyama yange kwata Jackson. Enyama yango tagiria. Meme osibirota. Emihogo kuno gikaza musanate kusara. Mato muteko gwezinga. Arogwe 12 no gwe 15. Kuno gogo 5. Muntu babayizire oba abanza nali yawo na rwati gukusara. Ndiyawo. Yawo. Nja kunena damuki abantu bawo kanibao. Asiba omuta. Ongi ba toina baboko ko batumireho bagaye amabaraga. Amabaraga ni nyonse kanaborozi. Kanaborozi olimika. Barusembe namba 2. Rusembe kono nanka ko. Duhaga. Ramuki yahabo mukabo na baduha goko. Nkuramuki yawo mama wange ali Rusembe. Akutunde byo kulyanke byange bino. Nakutunda mama wange bino. Muri mu gwa family. Yego. Kanda kusembaye. Kuramuki yawo tata wange ali Masindi. Masa yuli wa Masindi. Yego. Ati banzo ngabe. Omuntu omuka kuba yemere dakika kienda. Ondi akemere sahe mune kichweka. Oha kuba yemereire muno. Sahe mune kichweka. Nwa kuba yemereire muno. Yego. Kazi nakaka kunyumira nkakuterera. Zina buntu okubukenga kurungi. Nkubukenga. Kazi naki. Gospel. Gospel music. Kara. Ya igime. Akaigime kono. Ekikaijo. Fly Emirates. How are you, Fly Emirates? Hey, gali mfugemo. Nyo. Andi fine bira. Banzo mpewa mfugemo gali yawo. Kaleje cyantwara hati. Hariyo ntujyangana kwara hati. Ngenda kutwara biki? Mihogo yabane ngwara ko. Mihogo yabande ekisaho. Amabaragawo. Ni wagaba Ronald. Wagaba? Ronald. Ramuki yaba bakuzaranka. Bakuzaranka? Kamwenge. Lwa Kamwenge. Ramuki yaba Kamwenge. Ori mukiga. Barekura abakiga. Ndaramusaba abakiga bagenzi banje bona. Abakamwenge. Abakamwenge. Hati omuntu omuka kuba yemere sahe mune kichweka. Onda kemere dakika kienda. Oha kuba yemerere muno. Amwa kwemere dakika zinga? Kienda. Ondi na yemere sahe mune kichweka. Oha kuba yemerere muno. Omwe akemere dakika 9. Onde sahe ne kichweka. Oha kuba yemerere muno. Ubona bakubandi bingana. Abwaki. Hakuba esahe mune kichweka yeme dakika 9. Nekenga. Karo sibe kurunga. Awo Kamwenje namurekura. Okutunde ne miyembe. Osibirota. Oziregura byo kuchumba mumuka. Nyomreka kunkwata ebintu byange. Kandi kwasirira amabaraga. Ngeka nkwatire. Kwata hanu nkwatire. Kwata kana kananka kama. Tugende ni kusendekereza. Banzo. Kwata ojase live Actera TV. Live Actera TV.
Leka nkusendekereze okali. Waha. Mukuru sosibiro. Wama kurungi. Amabaraga. Abarangi bayita Musinguzi Joakim. Musinguzi Joakim. Bintu bikuru batatu. Bintu bikuru batatu bayito cyali amaizi tigakyali batatu tukutoza kasente kavuzire. Abantu bakatahiya amatapu munju. Abandi balimira amaziba gali mu mutawuni wetu tuli gano niha ifo hayo nankaya ariyo mukalitunsi yemidimweri iramukiya abantu bakastoma babo manyira bo savinga nkuramukiyaho nalongwaho mpaka aho nkuramukiyaho abakozi bagenzi banga bankora nabo bona Emmanuel nkuramukiyaho Isaac iwo oli mwikazi wanga Kiriatete East kuno. Kiriatete East kuno yana. Tu munwera chairman person one. Ego no chairman white wo. Banzo ngambire omuntu omuka kuba yemere dakika kienda. Onda kemere sahe mune kichweka. Wakuba yemereire muno. Akuba yemereire muno omukuru wakwange edeke sahe emwe nagegire dakika nkaga. Owe kienda kuba asingire muno. Asingire. Yo sibiro rati kuba kutakwenda kubaza nayo. Mbenta bikengere. Niwo limwikazi wanga. Aha nkwikara saa zino oba hanyarugi. Rugasale. Rugasale. Ya kuno buseruka kisaki enyonyi. Atale ya kuno nanka. Na kuno no kali Rugasale kabale. Kabale buseruka le kisaki. Kyaba Rugasale. Ndamukizo mama wanje baramwita tumwesije Dalison na msawo King Power Rugasale. Naramusaho Ashavini Kalisti. Ati omuri Kiriatete urakorachi. Andi kukora mu hoteli nyo. Kukora mu hoteli. Mu kutunda byokulya ki. Mucheri, nyama, bihimba, muhogo. Ate sahani ye bihimba yezinga. Ye13. Akani musere bihimba tibi 12. 13. Mali. 13 ibiri bitano ni koti. Umuntu omayemereire sahe mune kichweka. Ondi yayemera edakika kienda. Owasingire awayemereire muno. Obwe kienda. Nuwa kubasingira. Abwaki. Hayemereire muno kali. Abwaki. Hate esaha nekichwe esahe mune kichweka. Harime dakika kuture nkaga. Uteke ho asatu. Kanibenda kuingana. Ohayemereire muno. Bato wekienda cha singira bakwa kusinga mu butikitiki. Akusinga mu butikitiki. Akazi nakya kakunyumira nkakuterera. Singa manyire kiro kyange kyokufa. Banzo katusindemo. Singa manyire kiro kyange kyokufa buli kimu kwenda nyakirire wegonzo takafire. Kakaterwa? Ibara licha kunyeba. Webe. Babeta bakahura boys niyo bakateire. Mami osibirota. Bini mukatarika no kubitunda mukatali. Amanunu mugayihanka. Tugayo mukyaro. Kyaro kyanka. Kibugumye rigwanka. Eta kibugubya tanka. Kyari kandi. Eri mukyaro kibugubye rigwanka. Omwanda ko. Era mukyaro abantu ba. Nkuramukiya abantu bomuka musajja mukuru. Arieti, Julieti, Tugume, Sulaiti, Godi, bo mukabona family. Kyaro kyono kimazireyo. Yongera yo 10 kalemba kwa ile bara. Yongera yo 10. Tinkuongera hiyo. Onumba kweta ba. Banyeta Immaculate Kabagayi. Immaculate Kabagayi. Banzo ngarukeme kikakuzo kino. Omuntu omuka kuba yemere dakika kienda. Onda kemere sahe mune kichweka. Oha yemereire muno. Dakika kienda. Oha kuba yemereire muno. Owe kienda. Akuba singira. Ayemereire muno kujwa muno ni wara. Wewe nayo nkagwiza ibintu akenga bwangu bwangu. Ndi ayemereire dakika kienda. Ondi yemera esahe mune kichweka. Owe kienda. Owe kienda. Owe kienda. Arosibe kazi nakaka kunyumira nkakuterere. Ndagamba kazi naki. Obuzina utobwenda kurungi. Mbwenda wetu nyumiro bwa Yesu kandi bunyeberemo. Obwedini bukweberemo. Abakabikira Maria. Wa David King obumanyi. David King ekirote kikaijo bikye. Aidara lini. Tamujuma. Nibwo obukunyumira. Kale Immaculate.
Muzimu gurusi. Osibirota. Jendi. Praise and worship. Yes. Ni kanisa yanka. Kanisa ya Town Church aho. Town Church. No sabira. Omuteko gwezinga. Muteko guba gwe 12 zonka. Kabutito tito butakuli buno. Butakuli. Butakuli butito tukine ensonga baitu musana ni go gusa kuba gubiretere izo. Gukamanda kutera ho Obambibo. Nembibo yayo niko eri baitu binura kurungi muno. Biguma kurungi ni binura. Muno. Bakweta bati. Nyowe mabara gange mbati bajuka Amos. Bajuka Amos. Osali Town Church. Murokole. Nkisa abantu bona bajunwe kandi muntu mujunwe ensi ebakurungi usinge bubamu Yesu niwe akora bintu byona abantu bironu kabasisikaire muno bantu kusisikara tinkumanya wa nteke tinkumanya kikuletereza abantu kusisikara baitu nyowe nkumanya Satani niwe atahire mu bantu tibakwetegereza bintu by'omwoyo bantu bo bakubegesa bo bakubikwata ngerendi baitu Satani niwe aleta kusisensi ati murokole tuhereze Isara Kitara TV mukama ruhanga isito munyambabazi tugonza kusima hawa kirokino kandi hawa abantu bawo bokuli basa mu kikaru kino kandi nabantu bokulinda mu kuhereza kwa business oli murungi Yesu onyumizwa hasanizwe hawa kitara ekwijanereta kwetegereza bintu bikufa munsi webale Yesu hawa kubakozesa nkaruhanga oyongero kulinda ulomo mukano mukole kurungi nkakwakali kitinisa kya ukiongero kurura tusabire ntusima ochwachwana amani gona go munyanzi gwalete businge no kutekana tinisa kibeki yao sana swazwe sabire ntusima turamwe bale Yesu Kristo mukama waito onu kana gamba abakitukutera TV kana complaininga utinkumanya we utinkumanya wenka tebeiza abantu ati nkwenda abantu bajunwe ati baitu agamba ebintu bino wahira byaka ebyo tubiri nananka ebyo bibamu baitu nyowe manyire kinkukora ngutebe nkwenda abantu bajunwe kandi bagaruke mihanda nungi baleke kuhaba muno niwe madamu wawo niwe madamu wange omuntu omuka kuba yemere dakika kienda ondake emere sae mune kichweka wakuba yemereire muno ayemereire dakazinga kienda na yemerire kumansa wa emune kichweka ni waba yemerire muno wayemerire muno alosibe kurungi customer mulisirinka ho customer wa customer nyonyi ndi mukutwara mwana asomero wewe bali kuherera aba yego bari abazaire biro bintu kibajunanizi babakabuna gati bakiyayamba abantu tibakiyaherera abana buli muntu ayine bitekerezo bye baito wako wino mutima gwo kwerera omwana wawe na mukama kuba nakutera umukono ujya kuba nokora kino uherero mwana bakuzara buzara tibakwenda kuherera buli muntu ayine mutima gwe nko omuntu baito buli muntu ayine mukama mulinga amuhereza mutima gwe mumbabazi se ubano yetaga kusomesa omwana na mukama abana kuteka umukono no turukiye omwana wawe ne sente nazikuhereza mukama oli wankayo nyondugire masini baito ndinzaro ya hoima mwana wasomera kuno mwana wanga somera iri topu erugura obwo no sirimuke ifo namukiyaba masindi kijura ninda mukiya abantu bange ninda mukyara makijura ninda mukya isento nyewe engineer Samu masindi alinya yegere byokanika bona bali kijura ninda mukyo nabanyandi bange nyina Onuru ninda mukyo Jasper bona nimbara mukya muno nimbasabira mukama kuba nabalindo musinga omuntu omuka kuba yemere dakika kienda ondake emere sahe mune kichwe kuha kuba yemereire muno ayemereire sahe mune kichwe kuba yemereire muno arosibe kurunga abakijuro maro baturamukize oborabo garukireyo obo hari bwezingazinga baba mutwalo baitu tokuchwamu mutwalo kisizira kumbera nange ndi muyimbi na ye babe byokuyimba wabyesonyuwa sina nkwata ku ina promoter sina promoter wali mu kamera oba weya kapera obagambe bwanga wali manager jia kuyambeko wanange nze ndi muyimbi okuyimba nkusobola ndi musajja muganda ndi musoga oluganda ndumanyi nyimba mu luganda nyimba za love no olusoga luidi olusoga ndumanyi ndi musoga naye nyimba mu luganda nyimba za love ne nyimbe zivumira fitina buli kimu nakapera nsobola bba wamu livazi wota mumpe wenyingi yegwe sweta njagala mbere fighter nwana bakukwatako bonna leta
bangi bazunga obulungi bono basinga kale nkusaba mbeera omwagalwa eno gye mpita neeyo gyosula nti kubanga wootaba ebirowoozo n'omutima byonna byesiba mukwano gw'ensulo mukasana kangi ku mutima gw'entobo gwe kalimiro kennima w'obulawo ekyokulya ne kinema kati waatasema gwe gye njagala buli kirungi okisinga oli kamotoka kange nga neevuga abatulaba kibaluma nga beetuga hani yeguye nzani gw'olumya ne mbula amaanyi abo tebakulimbalimba n'obupaani tobawa biseera ne gwe bakuma obubbani nkusaba weesiige nzi omukwano gw'ongulinze nkwesunze emisana n'ekiro sikyafuna tulo nasigaza siro ate obusino obwo habukuhandikira obuyimba nze mwenyini abwewandiikira bwenyini mbusobola nina bungi naye warobu waturukiza mu studio sinabatuukayo olw'esente sirina ssente kyova olaba nkwata empale zino naye njagala nkwataku singa nfuna manager anteekamu ssente nsobola oyimba nsobola naye nga webale kuyiriba njiriba damukya abantu banka basatu ntumirako braza Yazidi nentumirako braza Muzamil Fred nentumirako mami wange ne bakazi bange bonna abakazi nina bakazi babiri nina babiri ewaka bali Busoga district Ganga omuntu omu kakuba yemere eddakiika kiyenda ondaka emere essaawa emu n'ekichweka wakuba yemereire muno wakyenda essaawa emu n'ekitundu nanti obuzibu bwe nnina olunyolo sirumanyi bulungi omuntu omu bw'ayimirira eddakiika 9 anayimirira essaawa emu n'ekitundu ani aba ayimiridde ennyo emu n'ekitundu oli wakyenda ani aba ayimiridde ennyo ndaba bona the same kale webale kutuyimbiramu kale Hey, sexy, how are you? I'm good, and you? You're fine? I'm okay. Well, thank you for looking good. Also you. You're sharing chapel when you're looking beautiful like this. Hey. How would you maintain it? God is the one who make it. Eh? God. God? Yes. Hey, what is your name? My name I'm called Zainab. Zainab. Zainab, are you married? Yes, I'm married. To who? To a man. To a man. What is the name of that man? You want to know even the name of the man? Yes, to be proud of that man. No, I cannot tell you. You tell me, how many children do you have with that man? 3. 3? Yeah, so Zainab, thank you for looking nice. You're very beautiful. To look in the camera and thank the father of your kids for taking good care of you. Okay. Thank you. Yeah. Musime utata wabana kurolera. Nkamusima akakora muno kondolera amazi magali. Ngakurolera. Nanyonkirora. Baitu totoina imo kabaro. Aliyo. Mukabaro muramukiyeho. Muramukiyeho mukabaro. Mukibanyi ninkura mutyawo. Gaye mwebale kurolera omusaija. Twebale kurolera omusaija. Hati banzo ngambire omuntu omuka kuba yemere saa emu n'ekichweka ondaka emere dakika 9 oha kuba yemereire muno omuntu bwakoraki omuntu omuka kuba yemere saa emu n'ekichweka ondaka emere dakika 9 oha kuba yemereire muno owe dakika 9 owe dakika 9 ramukya banywani babandi banywani bange nyo kuno kantagira yabanywani kuno hoyo bakuzaranka mubanzara chenjojo chenjojo ramukya abakenjojo abachenjojo mukubaramuki mbaramukizi bona karosi be kurungi oli musajja oli munanka oli mubabatabati mukonjo kwa oli mukiga oli mukiga okiga wa kenjojo wangi kyengamba sobola ofunayo ankwatako twakwe namba yange wenfuna manager anteekamu akasente nze ndi wearing mu kyo nyimba Luganda, nyimba za love. Yes sir. Kubirako. Yes sir. Sawa ngameka. Sawa emu. Omudara ko irukireho alinka. Hati ni nyaguro ni nyagutwaire. Obugora kubutunda zinga. Obugora bitano misa jongula akagoro. Ijana. Joka nguleho.
Kebitano byonka tobina mbutoka bikozere ku rugabo ke. Bimpe bitano. Birimo bine. Ya nyina mu mutwaro. Data nkwe balance. Ka ati ngaba change. Oina change yo mutwaro. Tingo nda change. Eh? Tingo nda change. Ku rugabo ke toka tunzire mutoka kozere bitano. Nyakora mutwaro. Antimpe mpe bitano gula kagura. Tingo nda change mu sawo yange. Tingo na mu change mu sawo yange. Data kalenge nja kubanja kale. Katwali. Kangulire. Ya nkandi nyakutunda. Kwa kangulire. Ni nyakutunda. Kampole. Ati nkuhora. Kampole. Amabara gawo. Sam wanka. Mutauni. Town kuno. Yao mulingo mukora. Ndamugenge tukora. Ndamukizo muhereza director kwebiya road. Muhereza? Kwebiya road da. Akusemba. Murongi dan. Omuntu omuka kuba yemere sahe mune kichweka. Ondake yemere dakika kienda. Oha kuba yemere ile mungu. Sahe mune kichweka. Ondaka yemere dakika zinga? Kienda. Bakuingana. Baita kagora mba nyenda kwa kagora kakunura kurungi. Kankaguzo ono wa maniu. Kagora kagule. Mdaran. Mali kankaguzo. Kaguzo. Tanu byonka. Akagora. Tukaguzire kagora. Nkaguzege nkasindike no mu. Ndeto gura kanyenkya biruka gasomero nogenda mbasayi. Kandi atokwabuza asa. Ndamukiya abantu bawo kanibaba. Bakuzaranga. Kibanjo wao. Kitobo. Kibanjo. Hano magenda Karongo. Ndamukiya kibanjo. Aba kibanjo. Nkuramuki aliyo bana bange. Ba sister bange. Ba anko bange. Nabane baba itu. Na tata wa bana muramukiye. Tata wa bana gunikara nawe. Muramukiye ngaye bari kuzara mu abana barungi. Muramukiza tata wa bana banga amoti. Naitwa abako tukwija. Ego. Mwe bali kwija. Abokurantu nagaye erisho limulimo. Nabane mbano bakwija. Abantu bakiyali kabanze basome abana bano kandi bakuyisa namuntu. Usomere ginka. Good. Usomege some balita bati. Kabasagara kuna ifo kuno. Banzo ngandire. Umuntu omuka kuba yemere sahe mune kichweka. Ondake yemere dakika kiendo hakuba yemerere mu. Umake mera dakika kienda umwe sahe mune kichweka. Mpaka nkunira kubo we sahe mune kichweka. Mwakuba yemerere mu. Maniu bakabatera. Bakabatera. Kwaha. Dete sentence wakagora. We win when we want. Ayo ko kwekaza. Kwaha. Hai banyo kanta ina change. Ogwa tu change. Kanta ina change. Ngenzi bange. Change tinyina. Kanta ina coin nyo. Osibire kurungi. Sibire kurungi. Mama wawe man. Niwe mama wangu. Ramukiaba. Nkuramukiya mama wangu wenyine ogonya katoto pista. Na mama wangu ni nyangomawa. N'abanywanyi bange bona ali. Webale kusafura mama akukora. Omwana webale mwegesa business. Obusisi kaburamukiza. Ne obusista bwange buno obuto. Onu bamutabata. On tabata. Mwabzi bali ya. Florence. Oni Shadia. Baitu kota kubeka kasabana. Onu mali mama wao. Mama wangu tukantwisana mtama. Asa kubali just sister wao. Mami wangu. Minyo first born. Bata akagora ko nyonka tunzire 10. Ni wansabire change runi ni wansabire change. Hasa ni nyako iri 12. Bara akagora nyonka tunda 10. Akagora nkatunzire 10. Abwaki. Kandi antukagura bitano. Anyonyongeire munyonka tundira TV. Mali. Kakirungeke. Ati oha kuba yemereire muneki kaguzo kenkabuzeki. Niwe nankanya wesaye mune dakika nizezo. Kali nye programu ngimazire banzo okwazo muzinda ruguno abantu bagambe bakozese link bus nizezi bus enongezi kusinga imwe hangali yona tunura mukamera ati niwe presenter kutende kati muzinda kusembeze hayo tunura kamera hali abantu nywena ama districts gona ekimanyire link offices ziri buli district hayi mkozese link bus Banses ziri very comfortable ba. Comfortable. Oisa noli munyonyi. Mazima. Tohura nebina. Tohura mbeho tohura bina. Mazima genyini link bus nkunira niye kusinga yo kuba bus eriko very comfortable. Bokwabo bambaso mu oisana abaikare munjiza ya ceiling board mu kikenga. Kira heru to kikenga.
link bus again yo kurubatiramu abegena urumwenda no kuruma ne byemerezi byona nibikora kindi bigenda bano ntingu bomba ni travelinga motoka zinchunda muno ningaza balance kwaha halinki basi ho ekuba eri very comfortable kuikara no byama kandi oteberwaye bakusakura byalogenda baito okubwa ati linki basi ngire atejo ngimazire atare cyo kunywe kindi bakiyeta mpenko ni nike kunyiki kusinga yo umusajja wawe no musaiji mbanye ndo mugulire yo mpenko ni ojo mugulire mpenko ni niko jorore kyarakole kiro mpenko ni mani ge kisaija buli kimu kiona mpenko ni okusangiba maduka go nagakutunde byokunywa kandi tigakurumya mutwe tigukurumya mutwe tekwa hangover niyo mpenko ni sama bara Julius Kyomuhendo musajja muri so muri haba mori anteka nza tujalike Kitara TV kwegesa kumanyisa.